Spesial kanggo ang naweng sing dalang semoga tetap bahagia selalu. Kake bos gerabakan Muhammad Jaya Lemah Ayu Blok Siadan. Blok Siadan, Blok Siadan. Taubat Jas. Blok Siadan spesial kangge wong Sukma Ayu. Ang daweng Muhammad Jaya ayo wong Lemah Ayu. Yen bener sukalan lima tang daweng pengen kaki rumah tangga jalanaken sunnah perintah agama bahagia urip tentrem karo soma. Mang Hariri gerabakan Muhammad Jaya Nong Kang Muhammad Jaya cuma wong tani among bisa tulus ngelani tapi among senok ngejar materi pasah baik los mana karo Mang Hariri Mang Hariri yang punya wong tani kabeh yang tanos wong Sukma Ayu Sukawera Sukma Ayu moncok kani yo ah ang daweng Oma Muhammad Jaya yang punya bos gerabakan di Sambo. Senajana kuli tandur sabadina kakang rela sing penting senok setia apa sing kowe Sukma Ayu semoga tetap berbahagia selalu ya. Senajana adus keringat banting tulang Mang Hariri sayang penting semoga eman bahagia urip tentrem sampai tua. Nok Mang Hariri cuma wong tani among bisa tulus ngayangi tapi lamun senok ngejar materi pasah baik los mana lurung sugi. Nok Muhammad Jaya wong gerabakan sayang bos gerabakan spesial khusus apa lokar nok ang gawe wong tani sila no eder sila leput bae sila kaput bae nok kaya yuyu sila senajana ang gawe wong tani nok armine demen bae sing bener dong yakin aja guyo cinta ya Allah ya demen senajana kuli macul sabandina penting no karmi setia aja watir ada weng no karmi pasti setia orang bakalan gawe lelarang si bener aja kuyon ya dong sumpah bocah senajana adus keringat banting tulang Mang Hariri emang si penting no karmi sayang bahagia urip tentrem sampai tua.
Nok yen bener nok kardi saya Mangariri pengen ganti rumah tangga Jalanaken sunah perintah agama Bahagia urip petem sarosoma Amin, amin. Tentrem blok aja tukaran bae nok Ya pasti nih. Melas. Maka sugi mari gak bisa ketukaran. No karmi mangariri cuma wong tani Ora apa-apa. Mong bisa tulus nyayangi Tapi lamun senok ngejar materi Pasrah bae los mana luru wong sugi No karmi mangariri cuma